Turabashuje inshuti mudukurikiye kuri channel yacu Umubanji TV. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update. Turanisiguraho kumara iminsi tutabagezaho update. Rero reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho muri aya makuru yacu. Turaza kugaruka ku mutekano muke. Goma ikomeje kuba isibaniro, Goma ikomeje kubamwo ubwicanyi butangaje. Uhagarariye ubutabera bwa gisirikare muri Nord Kivu yatangaje yuko bagiye gushira imbaraga mu guhana abasirikare bitwara nabi. Nanone mu ntara ya Sud Kivu niho tugeze, haravugwa umutekano muke cyane muri Bukavu ujanye no gufunga abanyamurenge babahohotera. Turaza kubyibandaho. Naho andi makuru avugwa muri politiki nuko AFC Alliance de Fleuve Congo ikomeje kwakira abayoboke. Muri iki cyumweru gishize bakiriye abandi bakadire kuva mu ishaka riri ku butegetsi rya UDPS, babakiriye muri territoire ya Rucuru. Nanone amakuru yacu turaza kuyasoreza mu makuru y'imikino. Murabizi ko uyu mugoroba hateganyijwe umukino utoroshe, ni imikino itoroshe yo ku mugabane w'Uburayi y'amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byabo bita ngo ni Champions League. Reka amakuru yacu tuyahereye mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma hakomeje kuba ubwicanyi ndengakamere, aho umuturage atarabuka gato akaba arapfuye. Hariho Wazalendo, hariho FDLR, hariho ino mitwe ishamikiye kuri leta iyifasha, ariko rero bagiye mu bwicanyi, bataye inshingano zabo. Rero leta ikoresha inyeshamba zitiza igisirikare ndetse n'igisirikare cyabo mu by'ukuri nta myitozo ihagije cyangwa se nta discipline. Goma mu byumweru bishize cyangwa se muri iyi minsi ishize bakomeje kwica abaturage, aho umuturage atawanyika kugira icagura cyangwa se mu kazi kabo ka minsi yose kabafasha, ariko bagahura na Wazalendo bafite imbunda bagatangira kubarasa. Nanone hari ibice bitandukanye byo kwitonderwa cyane, ariko uduce tubiri, quartier ya Virunga n'uwerekeza aho bita Buhene, utwo duce rwose ho Wazalendo ni mu ndiri yabo. Baruzuye kandi bararasa, tibatora uwo barasa, ari abana, ari abagore, ari umukecuru, ingeri zose barazikora rwose, ingeri zose barabica batarobanuye. Ni muri urwo rwego uhagarariye ubutabera cyangwa se inzego z'ubutabera za gisirikare zavuze kuko zigiye guhana zihanukiriye abasirikare badafite discipline cyangwa se Wazalendo bakomeje kutitwara neza. Ariko umuntu akibaza, ubutegetsi bufata inyeshamba abaturage batari abasirikare bakabaha imbunda ngo nibarinde abaturage, kandi bakabakoresha gutyo. Leta ya Kongo ntibahemba. Mu by'ukuri guha umuturage imbunda ngo nacunga umutekano, nta kindi yifashisha nyine ya mbunda mu kwishakira amafaranga, mu kwishakira amaramuko. Rero ikinababaje kandi ikinatangaje nuko atari Wazalendo bonyine n'abitwa ko ari abasirikare b'igihugu bafatanya rwose mu kwica abaturage, kubanyaga utwabo ndetse no kubica, tibinagarukire gusa kubanyaga bakabica. Rero ni muri urwo rwego ukuriye ubutabera mu bijanye na gisirikare yavuze kuko ngo bagiye guhana bihanukiriye abafite iyo myitwarire. Mu by'ukuri ukibaza icyo amaze gukora, nibo babahaye inshingano, nibo bahaye Wazalendo, ariko ibyo bakora mu by'ukuri nta ruhare na ruto tibenda no kubimara, nta ruhare na ruto bagaragaza mu gukemura kiriya kibazo cyangwa se guhagarika buriya bwicanyi bumereye abaturage nabi. Naho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje gufungwa abanyamurenge. Ku munsi w'ejo abanyamurenge bagera ku 8 barafunzwe, babafatiye gusa ahantu mu rugo bicaye, barimo
majoro bita Rukasa, ndetse banafashe n'umwe mu bapolisi, umwe mu majoro ariko muri la polisi bita Kasa, n'abandi baturage basivile basanzwe barafunzwe. Mu by'ukuri akarengane karakomeje muri Kongo ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, haba mu ntara zitandukanye za Kongo ariko cyane cyane mu burasirazuba. Mu by'ukuri abanyamurenge bahambiwe Kinshasa bazira akarengane, bafatwa bakekwaho ibinyoma bakabagerekaho ibyaha, bamaze gufungwa mu by'ukuri ni benshi. Rero abashoboye rwose bahaguruke, abantu bagwanya akarengane kandi banamagane. Mu by'ukuri igisirikare cya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harageze ko bwahinduka. Ikintu gitangaje, amezi agiye kuba 5 Perezida wa Repubulika yaratowe n'abaturage, amezi karagera kuri 5 atarashiraho guverinema. Iki ni icumweru cyakija kuba ca kabiri Perezida mu by'ukuri batazi n'aho aherereye, yashizeho Premier Ministre cyangwa se Ministre w'intebe, ariko icitwa gushinga guverinema ngo ikore, mu by'ukuri abantu barategereje, amaso yaheze mu kirere. Mu by'ukuri Kongo ikomeje kuberamwo udusha tutaragaragara handi ku isi. Nta handi ndabibona ku isi umukuru w'igihugu atorwa akamara amezi arenga hafi 4 atarashinga guverinema. Ukibaza uburyo igihugu gikora, nta nzego, nta ba ministre. Mu by'ukuri Kongo ikomeje kuberamwo udusha tugiye dutandukana. Reka tuje mu makuru ya politiki. AFC ikomeje kwakira abayoboke bashasha. Hari abo baheruka kwakira bagera muri 3 bo mu ishaka rya UDPS, ni ishaka riri ku butegetsi, naryo shaka rya Perezida Felix Tshisekedi, niryo shaka abarizamwo ni ishaka rya UDPS. Muri territoire ya Rucuru muri Bunagana, umuhango wo kwakira abakadire bashasha, uwo muhango niho wabereye. Mu by'ukuri AFC harageze kuko tuyikangurira mu by'ukuri kugoboka abaturage, cyane cyane nko muri Goma ho habaye ibagiro no kwica, ariko uwaza wese agahindura ubutegetsi muri Kongo rwose abantu bamushigikira bitewe naho ibintu bigeze. Kongo igeze iwandabaga, wa mugani bavuga ngo Kongo igeze aho umwanzi ashaka. Reka amakuru yacu tuyasoreze makuru y'imikino, amakuru avugwa umupira w'amaguru. Ku munsi w'ejo ijoro ryakeye habaye imipira ikomeye cyane. Ikipe ya Barcelona mu gihugu cya Espagne yarayakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa. Umukino warangiye ikipe ya Barcelona iwabo mu rugo Camp Nou kuri stade yabo itsinzwe ibitego 4 n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Tuyibutse ko umukino wa mbere wahuje ayo makipe, ikipe ya Barcelona yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-2. Undi mukino wabaye ikipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage yakiriye ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Wari umupira utoroshe. Nanone match ya mbere yabahuje, ikipe ya Atletico Madrid yari yatsinze ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 2-1. Ariko muri ijoro ryakeye ikipe ya Dortmund yatsinze ikipe ya Atletico Madrid ibitego 4-1. Rero ni ukuvuga ko amakipe amaze kubona tike iyerekeza muri kimwe cya kabiri ni ikipe ya Paris Saint-Germain mu France muri itsinda n'ikipe ya Borussia Dortmund yo mu Budage. Nanone hategerejwe indi mikino 2 karundura. Ikipe ya Manchester City yo mu gihugu cy'Ubwongereza irakira ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Nanone umukino wari wazihuje wa mbere warangiye ari ibitego 3-3 Santiago Bernabeu kuri stade ya Real Madrid. Umukino wa kabiri utegerejwe Allianz Arena, ikipe ya Bayern Munich iraza kwakira ikipe ya Arsenal kuri stade Allianz Arena. Umukino wazihuje nawo warangiye banganyije ibitego 2-2. Mu by'ukuri umuntu aribaza ko imikino iza kurangira, ni imipira itegerejwe n'abantu benshi. Reka tubashimire inshuti mudahwema gukurikira amakuru yacu.
tubibutsa gukanda subscribe, yaba ariyo nshuro ya mbere murebye ibiganiro byacu mwakanda subscribe, mukalikinga, mugasharinga ibiganiro byacu, mukabisangiza abandi kugira ngo amakuru yacu azabageraho mu buryo buboroheye. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.